espérant que ce soit le pingbangoli na diable tene non ni ki mayanga diable la ki mate so nga pa tene lokuto nga na pamba na so atu maya madula blessé ya madula ko ya manushka di kupeti ya maliki te fadelo qui témoigner ibala ko lati mabe espérant et qui témoigner na iti Jésus. Alléluia, espérant ko mi barai na iti Jésus. Laso qui tentenando iti so atene mbatinye igonda nzapa mbatinye ido atitene igonda nzapa ibaso ita tongana tsusi zo avsara na mombeni yawe lo ke kuna mbake timo titene motena lo merci mba nzapanga aussi tongana nzapa sara njoni na yi lo ke kula kwati tongi kuna mbake tiponti ba tongana yesilingi gonda lo mba mingi tongana zamuna mombeni ye motena merci na lo te non asa yape non zani tonzo manière le dit ten encore tenison potentiel zoma ten encore Johnny zoma et tongana motere merci nazo avec moule que le dit moi encore na mon béni encore tongana wara béni le petit mouna mon encore il a nza pas quoi que tongazo tongana nza pas mouna mon béni si motere merci nalo avec mouko tangia na bedi le ten encore tipo ko béni agda le zara pas continue tongana yen si ten tonzo ibaso na dit bedi Luc 16, Luc 17, verset 16 à 17. Awaziba, awazidi buruma. Là, sur la kobela. Ti buruma, l'itala ke balako. À la gare, à la tina, bédi Jésus. À la tene Seigneur. Mon petit tene, mon soyi na di situation, mon petit tene, mon zi kobela ti buruma za ti. Jésus a tene là, à la goué. À la guaba, à pasteur, à la guaba sacrificateur. Si tu es à Fana, la Yesu a tenu un anglais d'India. Ton ça la moule que tu goué, à la quoi, à la moi faso malade ni à Grisate là. Azo 9, en bas l'inda de quartier, à la on. Mais ben ils ont mis accord. À qui il gadi tene merci na Jésus. Ton ça le tene merci Seigneur. So si mozi kobe la tertimbi, motoka ite go ba pasteur. Igo esika pasteur assemblée la dodi. Falezo ni ba kobe la dini amunja ni gadi kiri merci na mo. Te dit ceci, mozini na di kobe la Jésus manga tene. Mais ala fadi balako. Asa ton si di zo akola kiri ti tene lo galo mu singila na zapa. Zo akola kiti gadi mu gloire na zapa meta ngati balako na doja tangati gumba yana gonandoa. Soit tu fais que nzapa yeti tene igondalo nzapa yegonda tonga nzapa mouye na mo na pokoni le kuti tene mogondalo tanzo Jésus Christ a guéri azoti kobela ti buruma so na pokoni le kuti tala kiri ala gate merci nalo et tonga na lozo ko lo gazo Jésus Christ a tene kobela ti mo awe ake kiri akora pe kobela ti mo fa deso kobela ti mo unji biani awa wa gondango nzapa ayeke nye tite akenye wa ake yeso zo ayeke sara titene singila na zusi lo muye na lo wa gonda mo zapa atitene ake yeso mozo ke sara titene mo musingila na zapa tentizo sinda pa sara mbenye na mbaketimo so atitene zapa sara monjoni bon ti nzapa que n'entendez moi hein mon alimite mon payer fa des bon ti nzapa lo on va ni la payer ngo bon nzapa ni avec gona lengeti tenengo merci simplement dit tenengo merci nzapa amuna mo santé nzapa amuna mo sewa nzapa abatamo nzapa amuna mo mlenge nzapa amuna mo kwa nzapa muna mo soro nzapa muna mo batiye yeso no kulamba di pokoni ali te mo kiri mo tenalo merci ali mite mo kiri na pokoni mo tene merci tongana zodi burumaso akiri ya tene merci na nzapa gondango nzapa tenengo merci
avec l'église il dit fakota tinzapa na gigi so il te bien ni mo akola mo limbi mo kola mo kenangangu mo kola mo batambi mo kola mo sara iso infinitimbi ti gonda kota tiro ti tenna lo de bal mo kola mo ke docteur timbi mo ke wanganga timbi muso ke banu na ndo timbi la simbi ki na sete reso akimbatimo alibi te mo kiri te mo gunda nzapa menango itinye silimbi gunda nzapa so tungana nzapa mwina mo itere alimbi mo kiri mo te merci nalo menango itinye lasi mo gunda na mo gunda nzapa il faut que nzapa mo kiena mo si mo te merci nzapa mwina mo te merci nzapa tungana nzapa mwina mo aketi te mo te merci tungana mo bambeni yena yati kiti mo aketambula njone pe aketi te mo te merci nzapa tentiso ye akona yati kiti mo la aketambula njone pe matanga ti kiti mo ko aketambula njone mo gonda nzapa c'est que na yati ye kwe na ngwe kwe alimbi imu gonda nzapa na yati ye kwe alimbi imu gonda nzapa ita tungana yati mo la ke so mais lundi moi que bando alingi mu gonda na nzapa ondi moi que mu aku alingi mu gonda na nzapa yangati moi que tentene meti moi que ma alingi mu gonda na nzapa tongana tumo ko mu gonda na nzapa songo yati mozo ake undi na irti Jésus baba et qui gonda nzapa na ngwe quoi chaque jour et qui gonda nzapa na yati quelle que soit circonstance et traversée gonda akiri toujours na nzapa nzapa la que raison sosi ngana fini nzapa la que raison sosi watoshoni aga mumbi pepe alimbilo nzapa limbi toujours na gonda ngati gonda nzapa soyez là tenez avec ordre gonda nzapa tia que ils ont ordre commandement mo doit giti tene mo gonda nzapa ita mo doit titene mo gonda nzapa 1 Thessaloniciens 5 verset 17 meti nzapa tene alimbi gonda nzapa alimbi mu gonda nzapa na yati ye kwe tenti ayeke volonté di nzapa na legiti nzapa ye titene i gonda lo ni la meti 1 17 alimbi gonda nzapa na yati ye kwe ça veut dire na yati situation confortable tonso ndia si betimo alimbi mo gonda nzapa Tanso fundo si betimo alingi mo gonda nzapa na yati ye kwe gonda limbo diki na nzapa gonda akeso ake ordre alona mbaki nzapa il faut y gonda nzapa na tiye kwe 3 Colossiens 3 verset 17 atene na yati yeso kwe isara na tene na yeso ikisara alimbi ti tene na legiti sambela nga na legiti dema alimbi imugonda na nzapa na yati yeso koi kitene na yati yeso koi kisara na legiti dema nga na sambela alimbi mugonda na nzapa tungana mo commencer sambela di mo na gonda na nzapa mo di sambela di mo toujours na gonda na nzapa na yati Philippiens 4 verset 6, meti nzapa tenani igibeti ya pe na yati ye kwe alimbi ifa bibeti na nzapa na legeti sambela nga na legeti gonda aike commencer na sambela ake undi na gonda mon commencer na sambela mon undi na gonda ibana Colossiens ta commencer na sambela e undi na gonda la Philippiens ta commencer na sambela ikundi na gonda apôtre Paul a fait secreni sambela ti modo ti undi na gonda ti tene merci na nzapa to kana montene merci so fa ke mana bewe et to kana montene merci fa deso nzapa akmu ni yeso mo unda so te zana ya ti maboko ti mo bi banza pa zana ti maboko ti mo na iriti Jésus nzapa ke bataille binala itadimi ilango na menazo mais izingo lazo akenza para bataille il commençait à neso na menazo
Même ben si après, bah il a ici, il est fini. Alimbi gonda nzapa. Alimbi mugonda nzapa. Il a un petit Romain 11, verset 36, Athénin. Il a passé, Ngonjo. Aïe, que tu n'as pas, que l'outil n'a pas la so quoi. Aïe, tu t'es a manqué de la mou gondanalo. Maman, n'zapa fakota tirunala. N'zapa fangangu tirunala. Le fa, aïe, de pene. Yeso le pape. Yeso me pape. Aïe, so quoi a fa ngangu n'zapa. Mais, si tu as la gonda n'zapa, à la gonda n'zapa. Si tu as la mou singila n'zapa, la mou singila, tu as la mou merci n'zapa, la mou merci n'zapa. Bungolita la guayo. Bibeta la guayo. Asarasi ala tambula na yati bukrubu ti bingo. Zapa ye gonda. Alingi mu merci na nzapa tongana mo zingo. Motene merci na nzapa. Zapa la batamo. Mogona kwa mokiri. Motene merci na nzapa. Ti mo baka mo wara kwa. Me mbena mbadi mozo kwa me mala wara. Alingi motene merci. Tonga so motene merci awa nzapa mu moti pousse mo na mbadi devant. Les bandes n'ont pas poussé mon embagati devant na irriti Jésus. Mbati là il gonda zapa. N'a dit pas de raison. Il va son pas batamo. Il va son pas batami. Il va son pas batasewati. Il va son pas bataille na tiso quoi isara. Alimbi imu gonda na zapa. Il gonda zapa mbati Mbati solo to Jésus Christ ti gati zina yati zingiri ti watushoni nzapa limi na gonda igonda nzapa mbati mbati mene ti Jésus Christ wa queen na ti croate ti champaliti ti igonda nzapa mbati mbati so nzapa ke mbili kwa le ke tate ne kwa eke gonda nzapa mama na yati kwa alimbi igonda nzapa et qu'on a qui n'a pas ton ganazi, il a géré. Mais attention, il a bé. Toi, il a bé. Quoi, Alimbi, il go n'a pas. Maman, mi tena, témoignage meni tazo. Le mou, le wara moto, fini moto. Le quoi que la moto, 3 jours. Le dit on a braqueur, en bas d'un boulot. À mon motozo, dans mon côté, tu vas te descendre. Descendre à mes carrefour, le carrefour, tamboula dit comment nous le carrefour. Le carrefour, tu vois, qui est aux autres, bon. Fadézo, il faut ni gonda zapa. Le commencer ni gonda zapa, le comment ni gonda zapa. Attendez zapa, merci. T'es Dieu bêtiment. Merci. T'es sur mon sarà de fini. Ni so ko ni tamboula. Là, à braquer la carité ni un peu. À joie que ban na ni un peu. Mais là, zo mon bas. Fadézo ni gagne envie. Ni on. Abrakara gadi tena gadi burni ni on azo gadi bani parce que me yan na nuzo mo ni moto ni na ni kota singila na mo mani colère malo ne mo ni na passé kon la muleka le gala auto ade ya passé non ni gonda zapa parce que ni na moto ni la mbela zo la moto la arrêter ni la moto ni gonda zapa batun zapa ça si ni gars sujet envie fa des autres quand même ni azo pe gadi mo na ndini mais avant zo que toucher na terre ni a bla di gonda zapa. Il y a ça, il dit, à mon moto, tout le monde dit, la police, on dit, je vais me dire, mais non, que je sois bon dans le dîner, à 15 ans, par là, nous donne qui est quota signé dans le pas. Moi, je dis, par là. Ah, mon moto, soit la dépêche à la bargati. À la moto, la donne à la police, à la moto. La police a dit 11 ans, à Gawa, quand tu dis, comment tu dis, et bien, tu gondes dans le pas. Attends, il y a passé, comme Gewa, que Daniel a passé à t'expliquer, Lola. Agamo moto dit mais comme ça on a le sang mais il y a quand ça pour ça tu sais pour nous continuer à braquer ça y a quoi pour nous continuer maintenant simplement le gonda n'a pas dans des situations difficiles n'a pas là que raison à moment braquer ça moulozo à la petite bolona zembe à la petite ça choni na l'eau mais à yeso coin n'a pas empêché n'était là mouki mouto tu dis n'a pas là que raison pour laquelle l'homme a vie n'a pas là que raison pour laquelle vie tu l'as touché à paix. Ah, touché terrain de l'opé. Moto qui mène seigneur le gonda zapa le bas moto apé. Et toi sur le bas gonda zapa. Gonda comment tu monter dans baguette zapa. Zapa tout cas un jour tu arrêté à braquer ça tout cas policier gars.
abu motuti o akiri nalo ni la quel que soit yisoko watushona muna mbuko timo ita tene singila na nzapa comment c'était yale ti mona mbaki ti nzapa comment c'était gonda nzapa et nzapa ke toka onge ti lo ti gati arrêter watushona ti ki na moye so kwena idi Jésus soit que mbeni kota secret gonda nzapa na ti kwe ba ti sans contrôle mbaki ti nzapa pe fâché na mbaki ti nzapa pe nzapa ke ndoni kwe kota ti lo onge kwe ite njobe ti lo onge kwe merci de Jésus merci de ta santé merci même si mon père de fonction allez mon gonda nzapa parce que déjà mon a dit cursus mon déjà mon moteur et fur et à mesure on commence à gonda nzapa que ba comme un Johnny Do qui vous dit positionner moi dans na iriti Jésus wa ita Mbatinye i gonda nzapa mais yeso i doit isara yeso nzapa ke akiti tene igwe ikasalo ikasa nzapa ye de mangona pe nzapa ye kasa pe wa yeso i doit te ke yeso ke kanga lege ti tene nzapa poko nzapa shano di akiti tene ikasalo nzapa sara yina mo alimbi muduti engrape Zoa sara yina mo alimbi muduti engrape mingi yesu si ba empêcher yina di avancement di aken joni so zoa sara na mo aken te mo kiri mo te merci na le tant que mo kiri merci mo te na lope aken kanga legina mo aken ça si mo ka avancer après so ina te ingratitude alimbi muduti na attitude de reconnaissance ti te merci na zapa iba a doit wasi baso 9 na Luc 17 9 à la kengra à la reconnaître un Dieu sur Jésus ça la paix à la moule gala bon mais la perdre peut-être burumana kiri ngati di lo kiri Jésus de timo buruma di ma unja mais la de wala tangati tene di Jésus be mais lo kiri wala tangati tene et buruma a unja tene di lo mama na yati mbeti di Romains 1 18 à 21 mama beti za patenani hein à la quête di reconnaître un ganguti zapa à la quête mana ben nan téléson zapa tene kotati lo solo fanagigi aye quoi solo fa à la quête ti mana ben nan wa asarasi nganduti zapa adusha nuita la sia tambula na tibukulu bingo mais nganduti zapa que si nan ti mon père na ir di Jésus parce que moi que tu es reconnaissant mbati kete maboko ti zapa so mo ba et ton gars mo comment si te merci na lo mo ko ba kota maboko ti ba ke si ando ti mo et ton gars mo te merci na kota ti maboko ti zapa mo ko ba le ti zapa ando ti mo et ton gars mo te merci mo ko ba zapa ko a ke si na di fini ti mo na iriti Jésus wa ou c'est là que rébellion hein? Rébellion sarango pingbangoli Ésaïe 6 verset 10 wa Beti zapantene beta la pimba. Meta la pimba. Hein? Yangata la pimba, leta la même marqueti bando. Ala ka bando me ala ka même tene akop. Ala ka matene me beta la pimba. Mama, ti tene ala manabe ton si ala wara sava. Ala ke rébellion, ala ke ti matenti zapa. Rebelle la que je suis le ke ti matenti zapa. A te teni zapa ni jo akiti lo yen a ke teni mo goma ti te manabe ton son zapa zi mo situation so rébellion la sa si mo go ba pasi rébellion la sa si mo go ba pasi nyela pasi nye du ti di mo singila na zapa gonda zapa na situation so zapa ke mon père commencer ti te mo remercier lo et mo ba ma boko ti zapa a sinando mo et tangana kenye avec aïra de l'ordinaire, je dis ouma wala orgueil. Je suis orgueilleux, que je sois le quai. Attendi zapata la so, avec gitendi vénéral à ketene. Attendi zapata la so, soit je sois iro, soit ira zapata orgueilleux zapatene. Maradi je donne, diable a traité l'homme. A zan milan qui traité l'homme. Et ton gars n'a pas boumo. Fallait mon yingan de son goda. Ton diable a traité mon diable a traité mon seigneur. Mais nzapa la tene mardi dans zozo
ni la ne bolo ni la me déjà katene nzapa akesa njo betilo nazuzo akena bibeta ala kesa teta kete va mais nzapa la ke ak bu azuzo si ala kazu di uma nzapa la ke tirna azuzo di uma nzapa kanga le na uma ak diable bo nzapa la te le golu cha devant et moi inga tanda pas de devant il dit moi la ma boko tinja pas so ak risque ali ngudi tene mo sale ki di uma mo sale ki di uma so sa te du mo kete gonda nzapa la di situation so mo beda nzapa la sa si mo gala zo kota zo mo bate du mo la kota mais devant nzapa mo kete mo ta kete ye na devant nzapa ali ngudi tene mo gonda nzapa to si nzapa ka kwa yamo na nuzu et comme parce que mo ko di gonda nzapa biba nzapa ki yamo na nuzu il dit Jésus et Dieu ne dit là il wara na yati gonda nzapa na yati gonda nzapa so il gonda zo ikiwara préservation d'apa que bataille tini bien ni d'apa que bataille bien même tandis je dis pour mazo gazon d'apa ça pour matro on dit me dit que 16 17 16 on va d'apa que ça tonga so na ya définitivement et d'apa que multiplier à que ça si y a que multiplier ketengu so mo te merci na d'apa zo d'apa que ça ra que si ya benda d'apa ça mo ra batang benda d'apa ça ra que bati ti bouteille aga farizo aga bata bidon jusqu'à ga citerne na définitivement donc ngala mo ko gonda za au fur et à mesure mo gonda za pas multiplier na définitivement biba grâce za pas asina définitivement ita grisa zingo na d'après gonda za pas goti lango gonda za pas yeso ko za pas una mo gonda lo mo goti sara kwa gonda za pas et donc ngala mo sara tonzo mo ko ba comment za pas que ya mon anuzu na il dit Jésus za pas là que raison so mo que na vie mo que na vie ni na mo sara akin za pas là batamo ali ni ya gonda voilà quoi tu m'avais c'est un peu de à des témoins de Jésus espérant va y faire